Chamgei chamanikab Jehova, otogotin eng lesson nenyonet nebo wikini. Abwati ale kosich wikit ne kararan kotom ketestai eng lesson ko eng kainaik chu kekurenon Evelyn Torus. Ko ameche aborwo kiboitinik chochop Jehova sikobit kinetkei tugul kibagenge ko otogotin. Ami kebeberta netai ak Jumapili. Karibu. Chamanikab Jehova, amache amwa kongoi eng betut nekakituye kibagenge. Mitei Jumatatu nelen kemi kitabutab Daniel, kebeber Daniel 2. Kongoi mising ako otogotin. Achame boroini sikobit akatak tugul chamanikab Jehova le chamgei. Kainaik chu ko Stephen Aramaru, kimite tugul koboto eng betutab kwoeng kasi keng'ololi kesiochi kitabutab Daniel 7. Kongoi. Akatok kainetab Jeiso chamgei. Tesetai ketindoi kamang'unet eng ng'alalet nenyo. Ami betut nebo kosomok kasi nemugulen kwenutab emet ak nyanjet kotogotin ak koek tugul. Akot akine achame akatak kainetab Jeiso le chamgei ak kiboitiot Arap Ng'etich. Kimi tugul eng kebeberta nebo kwang'wan kasi nemwoe kole maoten kokeny. Tatya keker lesson nerubei eng wikit nenyonei kotogotin asikobit kenetkei tugul kibagenge. Kongoi mising kiboitinik chekakochop Jehova sikenetkei tugul kibagenge. Kotom ketestai ko ongeza Kiptayat Jehova nesobei koigeny. Kimi taing'ung Jehova nenyo akewekun kongoi amu kasarta neuni nekaikonech asikobit kinetkei tugul lesson kibagenge. Akenai kit neimeche kinetkei rani akobo bororiosiek kebeberta nebo 2. Kakitachin aketachi tamirmiriet asikobit kotebi kobotech kokonech kakuyet ne inegei ak kokochi kakuyet icheket chemoe kokas ng'oliondoni eng kainetab Jeiso netindenyo. Amen. Otogotin kokeny eng wikit konye kokinetkei akobo bororiosiek kebeberta netai. Eng rani kinetigei akobo bororiosiek kebeberta nebo 2. Ko mitei kurgotik chemi cheindouny ko asome ale sisir anan ko isubech kora amu makonetech kiboitinik chebwone eng kurgotik chotok. Ko kurgotik chebo wikini tugul anan chebo lesson rani ko mi taunet 2:9 akoi 17, Daniel 2:31 akoi 35, Isaya 17:12 akoi 13. Kitabutab Daniel kokeny 7:1 akoi 3 ak Romanik 3:10 akoi 19, Ng'ang'utiet 12:15 akoi 16 ak Ng'ang'utiet 10:1 akoi 11. Ko chotok tugul ko kurgotik chemoe kebeseni anan chekisomoni kinetigei. Ng'ololiotab metit kenyorchini kitabutab tienwogikab kalasunet 43:10. Mwae notok kouni kole osiishe onai ole Kamuktaindet kiitororo eng kwenutab bororiosiek. Kiitororo eng ng'ony ngaketyo. Osishe onai ole a Kamuktaindet kiitororo eng kwenutab bororiosiek. Kiitororo eng ng'ony. Eng wikini kinetigei akobo bororiosiek kebeberta nebo 2 kou yekamwa. Kale eng kenyisiek amwae lesson eng yu kole eng kenyisiek chechang ko kibwoti biik kole kimakyin Jehova kap Adam anan kimakyin chito netai nekikayai koek tengek. Ko ibwoti kole kimakyin kounotok akotam buch kole kiteborundo ano. Kale biik alak kole kimache Jehova kobut anan kabutetab chito. Kole kimakyin Jehova chito kole kobut eng tengek. Tambuch ko kiteborundo ano chomyenyi, ole tee chomyenyi ndakimam eng kimurtoiyot. Ko kit nemau notok, kale eng nwakindo kale eng yotok ko ole ibwotindoi biik kole ndikimaibut chito kiteborundo ano Jehova kole mie inendet. Kiteborundo ano chomyenyi. Ko biik chechang korisonen kunotok kobwoti kole ara makiunotok iman kotibitisan kobut chito anan konyo tiemutiet akobut chito asikobit kole
kangobut chito nyun eng yu oroni kakonu werinyu asonai akobo chomyenyu. Notok ko kabwatutiet nemaititaat mising. Kimoko maketab Jehova kobut Lucifer ako kimoko maketab Jehova kobut chito. Eng wikini tugul kinetikei akobo kaimutik chekikokon kabutet ak maketab laitornatet nebo ng'ony ak kerchinet nebo bounatetab Jehova. Kale imanitok kenyorchini kitabutab Daniel neiboru kole kibo iman Jehova yekingotechin biik kingotechi kap Adam ko kikamwa kit nekibo iman. Ko kebendi Jumapili komwoe notok akobo ng'atutiet netai nekisib kokochi Jehova kap Adam anan kisib kokochi chito nekikayai. Kale kabungutab Eden ko kingoyai Jehova ko kikayai tuguk chekibo komonut mising, tuguk chekikwong'e. Ko kiyai anyun kabunguni ko kingokakonde chito ko kiek Eden sukulit nekibo kap Adam anan nekiek sukulit ole inetegei chito netai nekikayai Jehova kap Adam. Oldo ole kitoboibochin yautik tugul chekikayai Jehova chekikororonen kot chekiboiboi inendet icheket chekikere akokwong'e nekitokwong'e tugul koboto lagokwak eng boisionik chekiyai Jehova. Kale bichu kitililen ko melen ki lagok chekiribe Jehova kityo ako lagok chekimi sukul chekinetegei akobo yoindeng'wa. Kingoker tuguk tugul ko kikere torornatet nekitogu eng konyek chekikere akokere tuguk tugul chotok kiboiboi icheket. Tuguk chekikwong'e Jehova chekibo kwong'et eng naet ko kikochi ichek naet nekikosekei kot kiboibochin. Ibwat ole ikertoi ng'ony eng konyekchok akot nguno eng konyekchok ak naet nerartaat ko ngeker tuguk chechang akeker yautik chekiyai Jehova keker toboik, keker kipsengwet, keker bolik akeker suswek akeker ketik ak mauek tugul ak tiong'ik cheechen ak chemengechen kutik keker akekwong'e boisionikab Jehova kele bo kwong'ut iman. Ngesoman eng kitabutab Job 37 ko yotok keker akemwoe keker yautikab Jehova kekere kele bo kwong'ut kiyai Jehova tuguk chekikwong'e mising ako kikororonen. Kitabutab Job 37 koitet 16 mwoe notok kole tos ingen ole song'enendo bolik boisionik chekikwong'e chebo inendet neikesunotkei eng naet. Notok ni ko ng'alalet nekimwochin Elihu Job kobwotyin inendet akobo ng'omnotetab Jehova neititaat netogune yautikchi chekikwong'e. Elihu ko kiboto icheket obwoti choronok chekikabwa nyokoro Job eng betut nekimyoni Job mising. Ko kikabwa choronokchi obwoti choronok chekikabwa nyokotebing'wenso kityongon akokere Job betusiek 3. Ko ki eng yotok ko ki Elihu ko kiamong bichotok chekingotwek kisis ine lakini kingotwek kotebe Job ng'oliondonotok kole tos ingen ole song'enendo bolik. So ko kibwatu nitok akobo ng'omnotet kingomwochi Elihu Job kobwotyin inendet akobo ng'omnotetab Jehova neititaat netogune yautik chekikwong'e mising kou bolik. Imuchi ikwong'e bolik. Ko ane nguno ami emetab America, ami ole kikure Minnesota. Ko eng Minnesota ko naat mising eng snow. Ko ngap asis achorgei snow akwong'e ale kane nekaholdeni anan kane nekanome mising eng barak yotok kotoi kochorgei ko sait ne inegei. Amu ngap kemwa mitei bichu bo utafsiri ya hali ya hewa neisib komwoe kole mutai saishechu kole koroboni anan mutai saishechu kosnoeni. Ko ngoit sait notok iman kotoi kochorgei snow anan korobon. Ko tuguk chebo kwong'ut mising naet nekikokon Jehova anan akikosomonji bichu kora kot konai kole song'enindos
Konen nekaholden kot koit sait notok sikochorgei. Ngap itebe ile kane nekaholden beek kot koit sait notok ile karobon. Kangorongei ko ne nekaak. Mi iman chotok kesomanjini lakini cho ko kwongutik chebo Jehova. Sang'ininetab bolik ko kit nekikwong'e mising. Iboru nitok kole rartaat naet nenyonet mising amu makoi kimwa kele kakat kalya sikorongei beek anan kalya sikobwa snow eng sait nekait neinegei. Notok kora kimuchi keexplain kityo rartaet nekitikin. Ko ketestai eng lesson komi tebutiet nekateb kateb sirindet eng yo akobo kitabutab Taunet 2:9 akoi 17. Ko kateb eng yotok kole kine ng'atutiet netai nekikikochi chito nekikakikon eng tai ak nekikaet Jehova, nekikaete Jehova chito. Ako ki amune kibo kamanut ng'atutionotok. Ko ngesoman eng kurganatak komwae akobo ole kikakonundo Jehova. Ngesoman kidogo tu yotok kole abwati ale ingen chitugul. Eng kitabutab Taunet 2:9 akoi asomane kitikin kityo makoi atar kurgaticho sisomanjigei. 9. Mwae yotok kole akikochi Jehova kamuktaindet kobit ket age tugul eng ng'ony nekararan eng keret ak nemie eng emet ak ketit nebo sobondo eng kwenutab mbaret ak ketit nebo naet nekinoe nemie ak neya ak kimong'une Eden ainet neibisi mbaret yeityo kopcheigei eng olotok koek ainosiek 4. Ameche atil eng yotok awo 17. Taunet 16 kale king'at Jehova kamuktaindet chichotok kolenji imuchi iam logoek chebo ket age tugul neimoche nemi mbaret ako amat iam chebo ketit nebo naet nekinoe nemie ak neya amu eng betut nekeam chebo ketotok imee nematiny. So ngisoman eng kurganik komwawech akobo ole kikaita Jehova ng'ony ak tuguk tugul chekikororonen. Ketik, mbarenik ako kikase eng yotok kele kibit ainet nekibisi mbaranatak sikobityo logoek chekororonen. Akokochi Jehova logoek kolechi mi nebo naet akomi nebo nemakitwone kakomwochi kole makitwone meam. Imuch iam kokochi chito kolechi imuchi iam logoechu tugul atyo kokochi ketit nebo naet. Ng'atutiet netai nekikochi Jehova chito ko notok nekimwochi kolech amat iam chebo ketit nebo naet nekinoe nemie ak neya. Ki amune asikobo kamanut nitok? Tos kikalya asikoek kobunji kamanut eng Kabadam eng betusiek chotok? Kameche atebe Pastor Ng'etich ale ki amune asikobit kokon kunotok, kilya sikobunji kamanut mising ng'atutionotok. Kora ko eng kebeberta nenyekeng'olole kwang'wan kasi ko kale kichorgei malakayat nekibun kipsengwet ako kingotwek kotulyo akocheiso tulosiek 7. Kale amach asir tuguk chekimwa kale kelecho achamesir. Ko ngasomani alechigei uyu kotoren akwek kitatake betut tugul akas kelelyon. Ko ngap komitei maket eng mugulelwekyok nekemoche kenai kiy. Mi ung'otik alake chekemoche kenai chemama Jehova kenai. Kino kergeindo komakonech Jehova kenai mutai. Amu akot ndakilechinin kakikonin kenyisiek 5,000 isop, lakini eng tarik 12 arawetab 3 saa 6 imee kokenu kenyisiek 5,000 chu. Mami kiy neyoe ibwoti tarik arap 12 tarik 3 saa 6 imee koyoto itere koimen akaech kotko mami kiy neyoe eng kwenuni matinye kenyisiek 5,000. Ko mama Jehova si imegei ibirtegei ile
makobit achonyongyo makoliano kikone Jehova asikobit kesue kit nekakong'ongwech nekeborwech nguno. Ng'oliot age ko ngap komi tuguk chebo ung'ot chemutai kainai kolen Ingereza you cannot unknow. Ngap kole chito ngachamcham ki akasi atya nganai malen kotebi, lakini yekainai ki koimin kabwatutik kon mutai iwege isiku kotokoimin oik chebo tuguk chekiker eng olin. Kounoto ko machamwech Jehova tuguk alak ako mieindanyi maetenech amu kemekeinat ako kietenech amu chomyenyi. Ngap komi tuguk che ngokakochut kabwatutikuk komakokonin kalyet, ko ngap komie menai tuguk alak asitestai iboisiechi Jehova mami korot age neimosin. Amu no ikere akot nguno ngorik, ngap komi chi nekose komasta korokto atya mutai nyokorir kolechin nyoiwakat chepyosenyu nyoiwakat boiyonyu, ko mutai kora matiny kaonyochigei kat ibotestai, ko ngotko kot koimen chi anan ko kot kolya ilen anan kesakta yukinye ko mau ngakakenyoun kat ko mau yo kitom iyai kiy, tokomi kiy nemakibolu kot kobek eng muguleldo. Moche kokergei ak kansa ne ngokakinya, ko ngokakonamin netai ko nyumnyum kowek. Kounoto komi tuguk chekietene Jehova amu mieindonyi ak chomyenyi sikokonin kalyet eng muguleldo, amu ingen kit neu mugulelwekcho. Nebo kenoe tuguk alak chematoreti kiy koui kepol amu bendi akoi tigityot orit, ako eng boroindo neyomei kong'ong'wech Jehova tuguchoto. Konoto amune kileche Jehova ogen. Akot nguno tulosiecho tisap cho kolen oye kitakimetowech kekas kitikin akot kolen Jehova yeit boroindo ne inegei ang'ong'u ak choto. Lakini ketinye korot neimwotmwoteni imache siriakte tai, lakini chu kakiborun chu komemache yai. Ngikere nguno kuin ikere ku sabato nebo Jehova ko kikong'ong'we Jehova kenai sabato nemie kingen noto, lakini mamake biik sabato. Kebe kecheng'ate kele Christmas ko kisiche Jesu au, tuguk chemaking'ong'wech ko choto chekemoche kabisa, lakini chekakeng'ong'wech kele wachana nai kokenai chu konu alak. Komi korot neikochin chito atkan kora komwotmwoten komoche nekatosue chekakiborchi komakwa chuto kosue alak chemakibor ko choto nemoche mising. U teta nakakiete kwa in biunin age nin komatin kochang suswek yu komoche chun mi bitonin, ko koroto nekikisiktech ing tengek nemoche Jehova kotoretech sikiken asikoborwech eng boroindo nekayamgei. Kongoi. Kongoi mising. Kikere eng yoto kele kingokakeyai Kabadam ko kikinde kabungut ak kikochi Jehova katyaget koam tuguk tugul chekimi yoto ako enjoyen ako konetegei eng yoto. Ko kiingen Jehova, kimeche kobor Jehova kole kitinye authority. Ako ki inendet nekio eng icheket ako kimeche kotiem kasitietab biik ak kamang'unet eng icheket. Kitinye ki ing noto kiketoto kitinye meet ak sobondo. Eng nokindo kityo ng'atutioni ko kiboru akobo tilyandit, kayanet ak sobet. Kale kateb Inyas kole ekundano kele naet age ko etat. Ki amune sikoetat naet age? Tos ma kit nekararan sikobit kenai tuguk alak? Amune amu ngotimeche inai kolya menai, amu ngotko kakiet kele simenai koeku chito is curious kui kemwa ile kingobit tulosiecho kimeche inai ile kitabitu ne. Ko out of curiosity komuch kobit ko ki biik komeche inai ile ne age nebitu. Ko eng icheket ko kitabitu kitangakonai koityi tengek kitang'eme tilyanditnywa ak Jehova. Ako kitaibu meet kora, ngaki meet kora. Kimakobo icheket nautik amu kimakobo konai icheket noto ko kibo Jehova inegei. Kale kimaketab Jehova konet biikchi komie akorib manyor nyalilda nebo koigeny kitaityin icheket. Naet neu nekibit kingomokchigei biik laitoriat kometo Jeiso. Ko kekase kele eng kenyisiek chechang chekisirto eng lagokab Israel ko kiit komokchigei laitoriat nebo ng'ony. Ko kingoit yoto ko kikochi
kikimwochi icheket akobo consequences chekingomaimuch icheket kotiegei Jehovah akome laitoriat nekimuchi koker icheket asikobit kokerkeit ak bororiosiek chun alak. Ko kingometo Jehovah ko kiingen ko kimi consequences chekimuchi konyor eng sobenwa. Tos mi chi nemeche kotes ki eng kebeberta notok? Kamoche atesyi kora ng'olyo ale ngap komi naet nematoreti kiy. Netinye ng'oiyondit kosir. Ndetinye kuno lakwet nemining atyo kole mache anai ale tariben tait karit ya katilde mara moja kole koigeitu ne. Ko ngap komi tuguk alake che anan akot imi kasi kole lakwet amache anai ale sumu kaindoe chetya namuchi ayai tutikin amamei amache akas kit nechomu anan ko ndochoruge eng yun ko tos mi tuguk alak akot ku ngewet neilen amache aker ale une komi tuguk cheingen ile acha it might be too late to know nyekainai ko kakoek too late ilya makotoretin wechortegei ko ngap komi naet anan akot ko kapchi imuchi kole tos le boiyot kale ndametoi chepyosok nenyu akatyem chepyosok alak kou ne akas kityo kit neu nyekainai kolya akabutok neng'ung en kot. So mi nautik alake chematoretin kiy che ngibinoe ko kakoek too late. Once you have known bas komakomi reverse. Ako tukuno biik chechang cheigetegei ko ngap kokere chito kole ui akaikai bitonin sikobek nyalili, lakini ngipkotilu chito ngomi yo konai kole kamatotilu but it is too late to reverse. Mami oret age. Ndakitebe komi yo tomo kokweri ng'ony kole that was a mistake, lakini a mistake nemakiwekse kole amu ngibinoe nini ko kakoborokoli kakole chepyoset tosha kainai ko iwe ibun yundo anan ko boiyot kakole yekainai kit nekaimache ko kakoborok bun yundo mataiweke. Ko tebutiet noto ale mi naet nematoretin, lakini boisie setani yoto kole inginai koroi bas ietu isir Jehova, lakini ko eng imanda ko nginai ko kakoek let neng'ung'et. Kongoi. Ngatesin ing naet ko kabwatutik chemitei amu ngimengen ki komami ki neikonori ing kabwatutik. Ngingen ki ikonori ing kabwatutik amu kikasit, kiro, kibwat ak kisir ak keuny amu mi ki nekekure eng Kingeresa memory. Memory kotindoi kebeberwek somok. Kebeberta netai nebo memory komwoe kole kinginai konen hatua nekiib, kijam anan kisaisai ko kararan anan ko kiya. Ko ngiwe kebeberta nebo oeng nebo memory nitok kokonin kole yekainai kii kotab isis yo makomi ki neibwoti age kowek tuguchotok cha kikenai kowekyingei sibwat ile kinganai kii ko kikalyakai. Koib kebeberta notok ikere kotab koruiyo biik kemboitab koit kemboi kobet ruondo. Kolechi kakobet ruondo kowekun koibun tuguk chekiche cha kikenai. Akolechi kinkwaakuni ko olekikerten anum ko kikalya sikokerin kounot. Ipangan anyun ing naet ak inde meset na ile ng'ololchinigei kityongo. Ko memory ini kokoni kotindoi urito nekure iwegu tuguchotok retrieve, wegu tuguk chekikakeutye. Amune sikwai Jehova notindoi kamang'unet nekilech Adam keti kwetan meam anan kometiny imeni mati amu betut nekeam inai ng'oliot inai ko kimeche Jehova eng mieindanyi eng kipsengwet nebo chomyet. Ko kimeche Jehova manyor Adam kit nekikobute setani. Sikoek Adam chito netiegei Jehova ak baunindenyi ko Jehova nekwerie inendet konai tuguk chemiach kityo chemami kebeberta nebo yoityo neya eng imasit. Ko kitindoi kimnotet Jehova amu melen kiboisie Adam kou mashinit. Kikaikai Adam kolech kasait ak kiptaiyande ak kakamuktoindeng'ung
ngoek naeng'ung kityongon kebeberta neinoe Jehova. Menai kebeberta nebo kimasin. Amu nebo kimasin ko yaitiet. Ako betut nekayai nebo yaitiet nyokowekchinigei sing kila ibwoti ilen mi Jehova mite yaitiet yu. Ko kikanam Jehova kouno. Amu kimeche korib memory nebo Adam. So kowek Adam agenge eng kwenutab kipsengwet nekinyi chomyet. Nemebwoti kimasi, ibwoti kimasta agenge. Ko amu kikobit yaitiet, kikoimech ketindoi kimoswek oeng. Iyoni iyan Mungu anan ko meyan Mungu. Ko kikobit yoto, kikobit choices oengu kila eng chito. Ilochi ngoriet nekararan anan ilach neya. Ing'ololi ng'alek chemiach anan ing'alal ng'alek cheyach. Kikobit tuguchotok tugul koimech amu kikotik atebenyo. Ko ng'atutietab Jehova ko kimache achek kemeng'ishe eng kebeberta nebo Jehova inegei simakichamgei achegei. Ako chomyet nekikochamech Jehova koek completely uu kipsengwet eng chomyenyi. Kongoi missing kakoibwech Pastor Nyalilein a psychological perspective. Psychology chicho pa psychology. So mi chi age netokotinye kiy nekameche kotes? Ko ngomami ko ketache mwalimuyan nerube. Lilian, karibu. Kongoi missing eng kanetisiet nekakenyoru. Kongoi Eva. Ketesetai eng yoto kebendi kitabutab Daniel amu kekere kou yekakomwa Eva kole kicham biik baunatetab ng'ony kosir baunatet nebo Jehova. Kekere eng yu kele kingoit anyun betusiek chekikakonai lagokab Israel koistoegei Jehova kot kong'et kekochi anyun Babylon kekochi nyokotawalan komut biik alak koba Babylon. Ko betusiek choto ko kiboto Daniel ko kijanaiyat nekikimut. Ako kikiborchi koit eng betusiek choto kiborchi laitoriatab Babylon nitok konam emetab Israel konam emenwa kakoet is kokikere wikit konye kekere komeche biik laitoriat ak kekere akot eng betusiechu kele meche chito laitoriat nekim nengotwek kobotoni ng'ony kobotoni akelen laitoriat kakong'alal. Kenyoru anyun eng yu kitabutab Daniel katinye karwotitoet nekiborchi Jehova. Yani noelen kipengekyo nekakiborchi asikobit konai lagokab Israel kobotech konai kele kaune kingoistoegei atebet nekikitindoi ak Jehova kondoiwech eng olinye kong'ete tai. Keker kele ngechaguani kebendi kecheng'e boisiosiekchok anan kemeche kenyoru tawala nenyonet bas kenyoru anyun kakamwa Eva kokure consequence. Yani kekas ng'wonindanyi. Imeche kesoman kitabutab Daniel nebo oeng kaite 31 akoi 35 amache asoman sikekas. Kale kolechi Daniel king'ololchin Daniel amu kakorwotito laitoriat koro karwotitoet age nemabit chi age nekaimuch komwa kole nee nekwarwotchi akot chepsogiinik anan ko biik cho bare barbaret maimuch konyo Daniel kolech koiker inye laitoriat kanamwet neo kitonone taing'ung kanamwa noto oo neko kararan missing kakweng'enyi akoimuise itondanyi kobo dhahabu nekararan metitab kanamwanoto kobo fedha togenyi ak eunekchi kobo sukunwet oenyi ak kubesoikchi kobo karnet kelyekchi kobo
kebebertab keldebesaik chi karnet kobo kebeberta age menet koiger got koeb koitan nemakiebe eunek ngokwer keldebesaikab kanamwanoto chebo karnet ak menet akotonaton kotonokis anyun tugul karik, menet, sukunwek, fedha ak dhahabu akoike metetek chebo ruanyun nekiborse akoib usonet kotko matakenyorchi wei akoek tulwet neo koyata kotue kanamwet akonyi emet tugul. Iker eng yu kaiborwech Jehova, yani nolen eng Kingeresa panoramic view kelabatenen kong'ete laitorinik chekibo atkinye chekikosirto akoi ole kimite koit Jeiso. Kingebe sinema ikere sinema kole akoi ketar koni anyun kokakikonech sinema kiker ile kimite laitoriat nekikikure Nebuchadnezzar konyokorup no iker kakiborwech abwoti ale kanetisiet nebo betut age kenai kele kingamwa kele chukamwa kole kitindoi dhahabu ki fedha ano kiune yani ko laitorinik chekibwa kokiborwech Jehova kolechech oro ako laitorinichu ngiker kakitaune kakile metinyi ko ki gold. Ngalen nguno ngiro rabinik chebo emet keng'ete kindo en rotilit kele tia kimnatetab dolayat en kimnatetab gold. Ikere ile ko kim gold amu tindoi kimnatet anan ko value nenyinet ko lakini kokingirekte kole korube nguno chekarub kolep teket kole ikere ile kaming'init akowendi ipkoit anyun olimbo kelyek kele kotuiyo menet ak karik tuitos iman akot ngituiyo kole kobestos yani iker ile ngawekin akot ndakaek menet olimbo ng'ony nenome ole barak ole kim abwoti ale ngeteche kot komakiteche kot kito neterter olimbo ng'ony amu ngotko matononiotin kelyek komie komemuchi kola ole barak ole lakini ikere ile kowendi kounoto. Kekere ile ki Daniel kokeborwech maunatet neiborwech kong'ete kito neyookse akoborwech kole kibwone laitorinik chebo ng'ony. Laitorinik chebo ng'ony komelen ile laitornatet nenywanet kou nebo Jehova anyun ikere ile baunatoshechu komatindoi kakemwa eba ile trust kokakimwaita ano ng'oliondonoto kiyoni komakotindoi yani koyan sovereignty nebo Jehova, kimnatetab Jehova. Mache koyai chi tugul ole teptoi kimnatenwa amu ngot nguno ngiker koin ngenyini iker ile kobotanso emotinwek chitugul komeche komwa kole ne amu kong'alal laitoriatab emet nekimite achek kole kamach keyai kouni iker kobotanso kot kobutyo rabinik chekaba emet chekakiwene gold lakini amu mami Jehova orit eng chechang makere Jehova kole ngiwekchigei atkinye ko kekere consequence chebo amu kikimwese ngap Jehova kemach kebaugei achege. So kamwa eng yu kitabut kole ara nguno tuguchu tugul baunatoshechu ne netos kinai eng ng'alechu ng'wonindo chemite ko ne netos kinai eng prophecy nekikibor eng yu ko ikere eng Daniel kole kingetebe Daniel kelechi ne tuguchu ko kisom wakati Daniel kole kono
eng Daniel 2:29 kokisom Daniel kotwo ipkosa Daniel 2:29 kolen kale ako inye laitoriat kibwanjin kabwatutik eng itondang'ung akobo tuguk chetun bitu let ako kakoborun inendet ng'onyei ng'atutik tuguk chetun bitu. Kisom Daniel kosa asikobit koborchi laitoriat tuguk chetun bitu chekikere alak chekikobit melen ile makilen achek nguno kelen tun bitu kikobit kikosirto. Abwoti ale kingemi sukul achek ko kikinetech akobo history. Abwoti amite form 2 form 3 ko kikinetkei akobo history chebo laitorinik. Tun nyakasoman kitabutab Daniel ale kilya ndakiangen betusiek chotok nga kiuni akisoman kitabusiek chotok kokeny keketyi amu ikere ile tuguk kakiyaak iman. Ko ikere ile kinetigei akobo history kenyisiek elipusiek chekikosirto akekere kora kole makolo amu ngeba kele kimite laitoriani ko laitoriani ikere ile kimi kelyek kakong'et kityo kokwer koita nekale koita nemakitile eunekab chi nekwerei kobesio akoek puspusit akoek yani nekanyo koristo akolechi koba kotko makinyorchi wei. Koi yemait yotok ko ikere ile history nenyo kobekyin yotok ako anyun tos ne nekenyorchini asikenai kele kakoit yekakong'ing'init kelen makonomei makote serut ak kutit kakoit nekit kakesunet. Ko yemait yotok ketinye kurset nekimwochini chitugul. Inye neikose eng kutini itinye kurset kekur agenge eng agenge kemwochi akobo nenekit koit anan koita ne notok ko Jeiso nenyone inendet ko laitoriat neiwektoech kou yekitomo kobut Kabadam akesiktech anyun cholwokto ne notok ikere ile kikibutye akebe kibendi kiulung'oni kora akecheng'e kele kokenyoru naet kokonyor no kokoba emetab koba bolik olimbo barak kokolya komwa kole ang'en snow chebwone korong'ukei mami akot agenge nekikotonon snow mami ndakikikere takikekerta anan kelipan akot alak lakini Jehova ko neo eng tuguchu tugul. Koi yemait yotok ko kakimwa kele oyie ongemwaite kale ikose yani boriet nekikure kele mi boriet mi ano tos takolo mi chi nemengen boriet kale eng kenyini kocha boriosiek tos iit akot inye alak chemakingen chemi kurgat chenekite cheloen ikas kele kibargei Russia ak ano chemite kokibar biikab Waarabu ak biikab Israel mi boriet akot nemakikere lakini barekei biik eng emet amu kibortos akomeche laitornatet. Ko laitornatani ikere ile kakoit makoito yetya. Koi ameche akochi mwalimuinik koteshi ngotko mitei kiy nemoche koteshi asikobit kemwochi mwalimu age konyo kotestai. Kameche kongoi Lilian. Kangomwa kangisoman eng kitabutab Daniel 2:31 akoi 35. Ko kingonyokomwochi Daniel akobo karwotitoet kibo Nebukadneza akobo kanamwanoto kitoror mising. Ko kibor eng yotok kole laitornatetab ng'onyuni iker mising chinkei biik laitornatet mising. Ikere akot kou chito nenyone neindochin emoni ile korom mising. Ko kimeche kobor korok kangobor chotok tugul chekebo in menet ak ne silver ak tait ak cho tugul cho ko kikobor korok netai kole
Jehovah kolaitorani over human history. Kobar kole paunatoshek chebo Jehovah kobo koigeny. Paunatoshek chebo ng'ony kobwone akoba. Ngamanae biik borchingei biik na paunatoshek chebo ng'ony kobwone akoba. Kale earthly kingdoms are temporary. Kokebor ing yoto kole nebo gold, silver, bronze and iron. Kobwone cha akoba. And then human governments become increasingly divided. Ako melen kele bo koigeny. Mateleldos. Kobor ing yotok chekabo unified ak chebo strong chekabo menet. Koboru kole mateleldos mising mami kiy nenome. Eng overall koboru kole koyatak nyone tun nyone nyokotwech chotok tugul. Koboru kole ndanae biik kongen kole Jehovah neruleni tugul yekai. Akot nguno. Ko kikiborchin akobo kimnatoshek chebo ng'onyuni kele tugul ko temporary. Moite wei. Koboru notok kole eng maunatonotok asikobit ketiegei Jehovah tugul ak kimong'u Jehovah ama kimong'u naetab chito kou yekimokyingei lagokab Israel kole kimeche chito nekikere. Ko overall ko Jehovah nebo unishek asikobit kimong'u Jehovah inegei. Kongoi Lilian. Sobet nekitindoi eng emoni kou yekemwa ing Daniel 2 anan ale tomi chito nyokong'ololi Daniel 7. Ko Daniel 2 eng maunotet ko kikitoune tuguk chebo komonut. Ingiro kanamwono kiro Daniel nakiro Nebukadnezar laitoriat nebo bororiosiek. Amu Nebukadnezar ko kimoko Yahudiot. Ko siret nekikisire kitabut ab Daniel ko kikisire kutuswek 2. Kutit netai nekikisire ko kikisire kutitab Yunanic amu Nebukadnezar nekibo Babylon. Ko kingesire kutit nekure Aramaic ko ki kutit nekikosoksei eng biik chekibo bororiosiek chotok. Ko kiking'olole kutit natak amu kasat kele chi ne kandoin nekim kotindoi naet nenaani ko chi age tugul nekose it kandoindoni konyolu komite kelutab chichotok. Kutitab Ebraic nyokokon kutit age ak kaset age kele bounotoni ko katoune dhahabu, kit nebo komonut. Nyokonyo fedha akonyo anyun koik chekakorekto eng yo kokesune olimbo ng'ony ng'ung'unyek. Naile kakitoune barak amu kamanutiet nebo dhahabu komi barak nebo kwong'ut. Ngialde dhahabu kitikin ko chepkondet nemaya. Lakini tanyialde ng'ung'unyek kele kewe nguno bicheng ng'enda eng olimbo oino akiwe sokoni akilechi shilingi ngapi, yani bwone biik nyokokere eng yu ko ngoro nekeole eng gold nebo dhahabu ak nebo ng'ung'unyek. Meng'etu ak ng'ung'unyekuk moibe chis. Ko kebwor eng yutok kele kamanutietab Jehovah ko katoi Jehovah paunatoshek chekere ko kimen akokere kole tindoi karik chemuchi koribegei. Let kokesune Jehovah kole matingolaskei eng yun eng paunateng'wong oweksei ng'ung'unyek. Ng'ung'unyek ko ng'ony ako paunindet nebo ng'ony ko Jehovah ne inendet ko laitoriatab kipsengwet ak ng'ony. Otoune kandoinatet akwek eng akwek kokoutye ole mi kandoindet ne Jehovah nekiyai kipsengwet ak ng'ony ne eng let o akwek chomite paunatet eng kasarta kitikin nyone kandoindet netun koek kandoinatetab ng'ony. Ngates Lilian kangisoman eng kebebera kenyoru biik 2 chekikotyem kokaikai ng'ony. Chito netai korok ng'omutik chekure Charles Darwin ak nekile Karl Marx. Charles Darwin kotindoi kanetisiet nekikokaikai biik ako kanetisienwa kole matingesoptosi eng emoni kochecheni species chebo tuguk. Kalen tai eng kasarta nekisobe komi kiy nekikure evolution. Walaksei
kisiche lakwet kong'om mising lakwanato kotindoi naet kosir kwan amun nikisiche. Amu takoe lakwet kou notok kale ketesetai kochenjini species kou notok akoi. Yani kakaikaet ning naenyi neikoikoi biik kole kitepche keny nemaba iman. Konyo Karl Marx eng kebeberta age nyokole achicha ongen ole sobenyo nebo biik netindoi biik nebo serikali nebo siasa ak nebo economy nebo chepkondok ongen ole wendi barak wendi ng'ony akokere tuguk oeng. Mi chito nekikure eng kasarta netindoi tuguk komuchi kotindoi factorit nekikotech kwai production. Inendet nechobe tuguk. Eng kebeberi komi biik cheboisie working class nebo biik amu nguno kaichop factory ne ioldoi neichobe unga ngano konyalu komi biik cheribei factory notok akwai boisiet. Ko kinyokokaikai Karl Marx kole eng ng'onyuni ketindoi biik chetindoi tuguk ako tuguchotok kepchei sikobit achek tugul chekimite eng emoni ketindoi tuguk chekergei. Ko kaikai biik. Kakaikaet noto nekikoib biik kolech biik teketepche keny. Mwoeni kolen ongen ole chokokere koyai rani komiach mutai. Chokokere kole somis rani ko mutai ko boiboiyet. Ingirire rani ko mutai ko ibaibai. Konyone Karl Marx kole tuguk chotindoi kepchei. Kit neitindoi kitikin amu kinyokoboisie ng'alyot nekilen ongepchei tugul. Tuguk chekitindoi matiam nyege. Ngitindoi makatiat misima ikono nusu sikobit kepchei. Yani sikobit kekaikai amu nguno kanam biik eng emoni simakas ng'wonindo kole anga kimite bounatet nebo chitondit. Toretech nito kenai kele tuguk chekimwa bichu ko tuguk cheyookse eng emoni akobo kasarta kitikin. Nyone bounatetab Jehova nebo koikeny. Bounatet nebo koita nekwerei dhahabu, bounatoshek cheechen chekimen ak laitorinik akonyokoekyi ng'ung'unyek. Akonyo koita neo nemaluchi ng'ony. Notok nyonunetab Jeiso neistoi bounatosiek tugul ako laitorian Jeiso ko laitoriatab kipsengwet ak ng'ony. Kongoi mising, kongoi amu kikere akot pasta eng bounatoshek kou nguno komite election kelen ikere ngot koit midterms kenyoru sijui yani kwae biik hesabu kele nyone ano konyo ano keweke, lakini ngilen iker kole komami kiy newalaksei. Makiweksei back to yani kokaikait yani eku worst akot ndakakekwai kele kekwai ano kekwai akot prediction chekimwae komaiku choto. Ko mamite age tugul ne prediction chebo akot Darwin chutok ak Karl Marx mami akot agenge nekelen Holden. So ne Holden ko nebo Jehova inegei. Kongoi mising katany mwalimu nerube. Kongoi. Kongoi eng kanetishet nekakenyoru, kanetishet neo kot. Kakiker akobo yekako kelul lagokab Israeliek ak kimut koba Babylon. Keker tuguk chekibet chekibor kipsengwet koboisie kiboitinik eng oret nebo kwong'ut. Nekinetigei akoi rani ak keker atindiot nekitestai akotesetai akoi kowekei Jeiso. Atindiondoni kotinye kelchin eng achek chekisoptosi amu kityeme ketebekei kele kimite bono eng atindiot. Atkai tugul isoman atindiondoni komesoman kityo koek atindiot nekikose kuo kitangoch. Lakini yeikose itebekei ile tos imie bono eng atindiondoni. Ikebeber nebo atindiondoni anan maikebeber. Kemwa kele kikebeber nebo atindiondoni. Lakini tos kikebeber nekimie bono. Simakikas kityo ngon atindiot neo matinyech. Lakini tinyech ko ki lagokab kaplaitoriat. Che eng kebeberta neo keyochin luget eng atindiondoni. Ako chuto chekikochin kamang'unet kelechin yotononse eng kiptaiyat ekosiek kwok tugul
ko tun nyeboni bounatoni tun kokweket yo laitorani koigeny egu laitornatet ngwong nebo koigeny. So kikone tindiyondoni asobit kinetegei ak kenyoru kamang'unet ak kenai kele nyolu ketonone bono. Kaiker kokakelul lagokab Israeliek koba emetab Babylon. Keker laitornatet nekitoige eng Babylon eng kenyitab 606 kotom kesich Kristo. Kokitoune katindiyondoni laitornatet nebo Nebukadneza. Kotoigei akoi rani kotom kobek ng'oliotab atindiyondoni kikiborchi Daniel. Kikiborchi Nebukadneza eng Daniel 2. So Daniel 2 kikochi laitoriat Nebukadneza koyekakeker koro karwotitet korwotyi kanamwet neo nekikatonon eng tainyi. Kaikas kanamwanoto kokamwa ile kele kibo dhahabu metinyi kobo fedha teget ak moenyi ak kubesoik kobo sukunwet ak kelyekyik ak olebo mornet kobo karnet ak koburukot ak menet. Kelechi koiker anyun koi kotkeeb koita koiker kanamwani kotkeeb koita nekonyo kokwer keldebesaik chebo kanamwet ak kotonaton. Kokonech kong'eteke kotougei bounatetab Babylon akoi konyonei kotuotui koita ne eng let koboru tai. Nito amune sicham kemwoe kelen kitinye ng'oliotab maunatet nebo iman ine yoe nemie yorib kou tai nekwengsei ngole imen kotkoech akocherchi mugulwekyok toboiyetab karon. Eng kanetishet nebo orit komwoe kole maunatet koborwech ole kikebunu atindiot nebo ole kikebunu. Iborwech ole kimite nguno ak koborwech ole kibendi. Ngong'alal kole koiker kotkeeb koita akokwer koldebesaik ak kotonaton kotom koit yoto, lakini keborwech tuguk chebendi kwooksei eng tai eng atindiot nekibendi ketesetai. Kebeberta kityo neo nebo atindiyondoni ko kikosulda. Kimiten kebeberta nebo let nekikesunoti atindiyondoni kikiborchi Nebukadneza ngarwotitoet. Kong'et kebwat Daniel 7 ko kakikochi inendet Daniel Ebraniindet agenge eng chekikilul kobwa emoni Babylon. Kikochi karwotitoet akine kokikirwotyi Nebukadneza. Lakini karwotitoetab Daniel kobo kanamwet nekitonon nekitindoi metitab gold ak teget nebo sukunwet nebo fedha ak moet nebo anan kubesoik chebo sukunwet. Achicha kikiborchi Daniel karwotitoet nebo tiong'ik. Koker Daniel tiong'ik 4 chekamang'une nyanja. Tiong'ik chuto 4 kotindoi kanetisiet neu netindoi kitabutab Daniel 2. So mami terchinet eng kitabutab Daniel 2 ak kitabutab Daniel 7. Lakini tieme kityo kokimit kanetisiet age tugul nebo age. Eng Daniel 2 kotieni kwoeng komwoe kole kiushi nyanjet neo. Kiushi nyanjet neo usonaik 4 chebunu ng'ony. Kotiem koborwech kanetisietab rani keker kele yekinetigei amu makinetigei mising kebendi oritab maunatet. Lakini kitieme kinetkei ole kinetitogei maunatet eng kanetisioni lesson ninyo bo kwataini. So koyeng'ololwech kole kiushi nyanjet neo usonaik 4 chebunu ng'ony ko kang'alale usonaik ak nyanjet eng yu chekimeche kenai kele yeinetigei maunatet imeche inai ile nyanjet ko ne, imeche inai ile usonaik ko ne. Ko ngisoman kenai akobo usonaik isomani eng kitabutab Jeremiah 49 kaitini 6. Komwoe kole akaipchi Elam koriswek 4 chebunu lukwek 4 chebo ng'ony chebo kipsengwet kale aipchi Elam koriswek 4. Koriswechu ko usonaik. Kale yeityo koek onon biikab Elam eng emotinwek tugul. Kaek onon, ngele onon ko kaek refugees. Biik refugees. Ko refugees ko kamwe barioshek. Ko ngeng'alale akobo usonaik keng'alale kokimwa akobo barioshek. Kangomwa kole eng tabutab Daniel 7 kole kiushi nyanjet neo usonaik 4 ko
kibit luget baryoshek suryoshek ak bijinwek ko kale usonaik ko ngalala ko usonaik ingalale awo baryoshek lakini kalyasi kele kiushi nyanjet kalyasi ke ngalale nyanjet ko kotugul kingen kele nyanjet komite beek ko kangorwati Daniel koker usonaik chekaushi nyanja ketebe kele kalya asikushi nyanja usonaichu ko netekangen kele usonaik ko boryet ko kalya asikwo boryet nyanja orit keker kele kawo ole mi beek ne beek itebeke kora ineti kamonatet ile beek ko ne iwe nyanjet iwe kitabutab ng'ang'utyet 17:15 wala kilenjo bechu kekere tekatebe chepkukoniot ko biik tuiyoshek ak bororyoshek ngange ngalale beek koike ngalale biik koike ngalale bororyoshek kai ngalale tuiyoshek kango ususonet kousi nyanjet ko kanget boryet ak kwenutab bororyoshek kanget boryet ak kwenutab biik kanget boryet ak kwenutab tuiyoshek eng yu kakiro Daniel ngarwatite boryoshek chekaingen kwenutab biik nato ngalal kole nyanja yeityo komwas eng kaitenyi kasomano kale kaitenyi kwen akimwa Daniel kole kiaker eng ng'ang'utyenyu kemoi okero kiusi nyanje neo usonaik 4 chebo kipsengwet akitokosune nyanjet tiong'ik 4 kaite somok noto kotokos tiong'ik 4 anyun chekatokosune nyanjet kangangalal kele nyanjet komi beek ko beek chekeng'olole kangotokosune tiong'ichu nyanjet kokatokosune beek eng oret kamang'une kwenutab biik kamang'une kwenutab bororyoshek kamang'une kwenut ole mitei baryoshek noto ngalale usonaik kale komong tiong'ik 4 ketebe askara kele tiondo ko ne kangemwa kele katokosune nyanjet katokosune beek ko tiondo ko ne kero kitabutab Daniel isab kaitenyi ko 17 sikiro kele tiong'ik chekatokosune nyanjet ko ne tiong'ichu kale tiong'ichu 4 echen ko laitorinik 4 chetun mang'une ng'ony anga kangemwachi Daniel kangoro Daniel tiong'ik 4 chekamang'une nyanja ko kero laitorinik 4 chekamang'une ng'ony kamang'une kwenutab biik kamang'une nyanjet keko kamang'une biik eng oret ka laitorinik ko engene tiong'ik ko laitorinik kale ak kiter age eng age kait 4 kiu nebo tai ng'etundo ak itinye kebebaik cheu chebo Kipsijit kiaker akoi kesul kebebaik chik ak kikanap eng ng'ony ak keng'at kotonone kelyek aeng cheu chito ak kikikochi naet neu nebo chito ako kero tiondo nebo aeng neu kerit konyo tiondo nebo aeng neu kerit kanap tai kou ng'etundo kale ak kikanap kotonone komasak ak itinye karaswek 3 eng kutinyi ak kikimwochi kouni kelenji ng'et ak iam banyek chechang ak ingobata nitok akero tiondo neu cheplanget tiondo nebo 3 no nekitinye eng batei kebebaik chik 4 cheu chebo taritiet kale kitinye kokeny tionyotok metowek 4 ak kikikochi baunatet notok ko baunatet nebo 3 kebwa anyun kele kingobata nitok kokero eng ng'ang'utik kemoi aker tiondo nebo 4 neimuisei ako kim akotinye kimnatet nesirtot ak itinye kelek cheechen chebo karik kiam akotonaton akocheyache cheking'et ak iter tionyotok eng tiong'ik tugul chekindoune inendet ak itinye kuinoik 10 kale kakiker tiong'ik 4 che kang'ang'ue kitabuni keker tiong'ichu kep karo Daniel eng karwatitaenyi
kokone kinetkei kit agenge nemite yu nenyolu keonye kitabutab Daniel aeng. Keker karwotitetab Nebukadneza ak keker karwotitetab Daniel. Kituye ak tebege kele ne kanetisiet nekenyoru eng yu. Kakerkeitundagei ano tiong'ichu ak karwotitoet Nebukadneza. Kokangisoman eng kitabutab Daniel aeng koiteni ko 38. Yes. Aeng koiteni 38. Koutole kinae kele amun ngap koteb chito kole kakalya sile metit nebo gold kobonetab Nebukadneza komwaun ngo kukoyokyi buch aja makiyokyi mwae bukoi kongalal eng yu kitabutab Daniel aeng 38 kole ak kikikonin inendet oldo tugul ole menye biik ak tiong'ikab timin ak taritikab barak kobwa eung'ung ak kikonin ibou ichek tugul inyendet metoto bo taabu. Kangong'alal Daniel kokochin laitoriat kawekset nebo kanamwet nekikero kolenji inyes amu ibounindet netai nebo bounatet nebo Babylon ko inyendet metitab taabu kaking'alale bounateng'ung inyendet. So makibwotyin kityo kele aja kikibwotyin kele uo kibounatetab nebo kimwa bukoit kong'alali Daniel maotiot koleje Nebukadneza inyendet metit. Yeitya kitestai melen kele kang'etune yoto king'ep koleji ak kimitu bounatet no kale nyoi yeitya kobit bounatet age nebo somok nebo sukunwet netun bou ng'ony no katildeso kaite 39 ak yetun maimi kobit bounatet age nematenitu neng'ung. Kekas ng'aliot kakirektoi polepole kokale kobit bounatet age nematenitu neng'ung. Sinai ile atindionde ko atindion netesetai nekinomkir kong'etegei 606 BC akotestai nguno konyone akoi nguno kele inye metit ak yemaimi kobit bounatet neisubin kele kisubi bounatet nebo ng'o bounatetab Babylon kele kisubi bounatet nebo metik ak beresik metik ak beresik kokale bounatet nekingoai kelemda ng'atutiet komakeweksei angot ndakilen kele kibaren ra komakiwechi ngakosir laitoriat kole kebare bounatetab metik ak beresik kale ak neibata kobit nebo somok bounatet kokebata nebo metik ak beresik kobit nebo somok kele kibit bounatet ngoro yekebata nebo metik ak beresik kele kibit nebo Alexander the Great bounatet nebo Yunanic kele kanyo bounatoni kong'ep konyo bounatoni kele as akobit nebo ang'wan bounatet nebo ang'wan ngoro kele bounatet nekimitu kero kebwa as keker bounatosiek chuto kinomye as nguno kele ngai Babylon nekibo tai konyo akine Daniel sabu koityene 13 kole akimwa kole eku tionyotok bo ang'wan bounatet nebo ang'wan. Okay ko kakan ko tiondo nito ne ang'wan ko bounatet nebo ang'wan koboru kole kaya nebo somok kokergei ak nikibo somok kanamwet netai kokergei ak nebo oeng kokergei ak nikibo oeng kanamwet netai kokergei ak nikibo tai kanamwet. Eng noto ko ng'etundo kobendi kibagenge koboto gold metitab gold nekibo kanamwetab Nebukadneza ko bounatet nebo ng'etundo ne noto ko bounatetab Nebukadneza. Kong'ebinyo nekobo fedha ko bounatet nebo metik ak beresik nekobo tiondo nebo oeng neu kerit. Ng'ebinyo nebo somok ko tiondo neu cheplanget bounatet nebo Yunanic netindoi bounatet nekarnet nebo sukunwet. Yeitya anyun inyo tiondo nebo ang'wan nekale tiondo nekimuisei ako kim kale
kitinye kimnatet nesirtot kale kitinye kelyek chebo karik ngisoman kitabutab Daniel koitet atenye koitet artam ikose in kitabutab Daniel kameche iro nebo Daniel sinai ile kergei tiong'ichu tuwai tionyi ak kanamwet kabo Daniel kale akimitu bounatet nebo ang'wan kou karnet kale amu tonoto ne karnet tuguk tugul akoterter ak kou ye nyirnyiri karnet chuto tugul kou notok tuishe akine bounotonotok ako nyirnyiris hekas bounatet nebo kel nebo sai kolimbori ko kale nyirnyiri kale baunishei tonatoni amu ba karnet kale ako nyirnyiris kokonech kole baunatoni eng 23 kole akimwa kole eku tionyoto ba ang'wan baunatet nebo ang'wan eng ng'ony neu eku neter eng baunatoshek tugul kale ak ame ng'ony komugul ako tikyi ng'ony ako tonaton yekas kito nae baunatoni nebo ang'wan ne nitoni ko tiondo nebo ang'wan neimuisei kotikiro kityo eng amu saishek kekere tionyito bo ang'wan kora nekale eng koitenyi ko 8 Daniel 7:8 komwa kole ngataune 7 yo kale ingobata nito kaker eng ng'ang'utik kemoyo kero tiondo nebo ang'wan neimuisei ako kim ako tinye kimnatet nesirtot ak itinye kelek cheechen chebo karik kiam akotonaton akotyechatyech cheking'et tos kergei ak nekobo Daniel oeng kele kergei kiam nitoni akine akotonaton akotyechatyech cheking'et akiter tionyotok eng tiong'ik tugul chekindoune kitinye chekindoune inendet akitinye kuinoik 10 kebwas kele orne kanyokosich tionyi kuinoik 10 kole kiabwat mising akobo kuinoik chotok akokero kimang'une kuinet age neming'in kuinoik chotok nekikitutune tainyi kuinoik chotok bo tai somok akokero kimi kuinotok konyek cheu chebo chi ak kutit nemwoe tuguk cheechen kalas kitindoi kuinoik 10 tionyi nebo ang'wan kale ako kiamache ker anai mising akobo kuinoik chotok kale akokero kimong kuinet age neming'in eng kuinoik chotok ing'ep komong kuinet neming'in kitut kuinoik 10 kitut kuinoik 3 eng kuinoik 3 kuinonoto agenge ming'in lakini kinyokoet kuinonoto ming'in koet kosir kuinoik chikai tugul kale kitinye konyek chebo chi akotindoi kutit nebo chito neu nebo chi nemwoe ng'alek cheechen keker baunatoshek chekibo kong'eteke baunatet nekibo kang'eter nebo Yunanik kebo baunatet nebo Rome itya nyikebwas kokakopcheak baunatetab Rome ipkoupcheune ka 10 kosubkei ak laitorinik cha ko ngakopcheak kosubkei 10 kosubkei ak laitorinik komong kuinet age akoisto laitorinik 3 eng laitorinik 10 kong'ete 7 ak kuinet neming'in kotestai kunoni koet akoek inendet nekakimit kosir laitorinik chun tugul nitoni keker baunatet nebo kuinoni ming'in ko kakekure baunatet nebo nekikure Purple Rome kaek Roman Empire nin baunatetab Rome yeitya kong'yap koit kuinet neming'in kowalak koek Purple Rome amu kakeburuch eng yutok yu ak kaniset kaeng tai yun kotokonyone kotoko pagan mamite akot ng'alekab atindiotab logoiwek koek kityo baunatet nebo Roman Empire lakini ing'ep kap komong kuinoni ming'in ketoi kituye as keib kaniset ak baunatet koek Purple Rome ng'olyondoni kuinoni ming'in siketore asiakochi kanetik kotes kole kuinoni kale kiameny mising ane kobo kuinoni kale koitenyi 21 eng Daniel 7 ngataune 89
kale tya amany mising kaguyetab tiondo nebo ang'wan nekiter eng tiong'ichu tugul nekimuisei mising akibo kelyekyi karit akobo sugunet metinyi kelyekyi. Kale kiam akotonaton akot chichek cheking'et akiamach anai akobo kuinoik 10 chekimi metinyi koboto kuinet age nekimong nekikakobutyo somoku eng tainyi ak kuinonotok kitinye konyek koboto kutit nekimwoe tuguk cheechen ak kiet itondonyi kosir chebo tai alak. Kale kiaker koyai luget kuinonotok koboto biik chetililen akoterter kuinonotok ichek. Kekas kuinoni kokanyikwai luget ak biik chetililen. Keker baunatet nekiyai luget kochi biik chetililen. Kanitok akashe amwaun alechin yeitesetai inetigei atindondoni ikerege ile imi ebono ak ikerege ile tokyingei atindoni ebono. Ngotokyingei ngouo luget neyochin biik chetililen chekiyochin biik chetililen lugoni atindondoni. Sikoborun ramana nebo ole nyonundoi baunatoshek ak kakesunetabgei kenam baunatet biik chetililen kemi ak Jehova. Keker kele akila kuinoni kitigin neming'in nekinyop koet kokale kiyochi luget biikab Jehova eng kaitet 21. Kale kilen kaitet 25. Kale kilen kowal betusiek ak ng'atutik kuinonito ming'in. Kinyo kotyem kowal ako sabato eng kotaunege 3:21 ketoi kowal sabato koek kit age neter. Kotoi ng'alyetab National Sunday Law eng oret age ne berber eng kenyitab 3:21. Kero kele kakowal betusiek kolen kotyem kowal betusiek ng'atutik kikei tuguk cheterchin kele tamanab akot ki betutab sabato. Lakini kitonon betutab sabato akoi nguno kitesetai kotonon betutab sabato mu kimnatetab Jehova. Kale kikikochi tionyi kuinoyo ming'in koboi akoi kobek kenyit ak kenyisiek ak kebertab kenyit. Kale kikikochi kenyisiek 1260. Kenyisiek chu ko betusiekab mesundeito chekibo tagejes, period of tagejes. Kuinoni ming'in ko nga kitauge baunatetab Romanik eng baunatetab Babylon ko eng 606 BC ko kuinoni ming'in ineni ko kinyokotauge kakobata kesich Kristo. Kitauge kenyitab 538 AD kokakesich Kristo. Kotoike eng yotok akoi kobekyi 1798. Kero wakati nekingap kenam Pope ak kinde exile ko itou kobetusiek kitonwogen chu kale kinyokotoige borioni koborie kenyisiek 1260 keborye biikab Jehova kelen kotyem kowal ng'atutik kinde biik korkoreshek kemermeru biik mesumenushek kinde keokyi biik koboryo ng'etunyik eng arena ak kikes biik chechang kebel alak eng mastunwek king'adatindonekab biik chechang kibek eng kasari. Kero ikergei kityemgei ile imi ebono eng atindondoni. Eng let komwa kitabutab Daniel 26 kaiteni 28 kole asi kamang'unet nemitei kokale ako kichobe kirwoget ak kerabe bonatenyi sikokes akong'em akoi kakesunet. Koita nekiwirgei nekakiep amakiep eutab chi ako kwer kanamwet kotui ako kotui fedhaishek sugunonik ak tuguk tugul ako tembriek akut koristo koserta kopek kole sei akoet koita kotkonyi emet ko nekamwoe 26 kole ngana ikere baunatoshek tugul ak barioshek tugul chekabit akotokyingei biikab Jehova. Kale eng 26 ako kichobe kirwoget ak kerebe baunatenyi nito ko koita. Kale sikokes akong'em akoi kakesunet. Ak tun kikochin biik chetililen chebo inendet toror mising laitornatet ak baunatet ak oindab laitornatoshek chemi kureretab kipsengwet komugul. Laitornatenyi ko laitornatet nebo koigeny ak tun otei inendet baunatoshek tugul ak kokasei. Kale ikesunegei yutok ng'oliondonoto kiima mising kabwatutikchuk ane Daniel ak kiwalak togenyu ak kiakonore muguleldonyu ng'oliondonoto. Kiker as kakesunet kele
eng let koeku biikab Jehova katerterik. Ichek kikasit kutitab Jehova, ichek cheribe ng'atutikab Jehova ak imandab Jesu Kristo, koeku katerterik nematiny yemite ulugoni ak usonaik cheterchin. Notok eng nwokindo chamanikab Jehova kele yekinetigei kenai kele tiondo ko ne, beek ko ne, koristo ko ne, sikikuye sirutik chetililen koek kakonech logoiwek chemiachen ak nesirei keker atindiot ole kikebunu, keker ole kimitei ak keker ole kibendi ak kelechigei ne nekanyol keyai une tilyandinyo ak kipsengwet. Chi netesei anan ko netebei. Kongoi mising angin ole kainetitech akobo Daniel tisab akobo paunatoshek chotok. Kameche itachan kidogo anan eng tebutiet kameche itachan kidogo imwawech ile kimyeno eng nguno, angen ale out of lesson lakini kimyeno nguno eng paunatoshek chotok tugul. Tos mi chi newalu? Bas, nguno kemitei nginamgei kanamwet nebo Daniel. Kanamwetab Daniel kemitei eng keldebesaik. Kikosulda paunatoshek cho kikeng'alale tugul eng paunatetab nebo Babylon, nebo metit nebo dhahabu, nebo fedha, nebo sukunwet, nebo menet nebo menet ak karik ko nekimitei olin bo keldebesaik nguno. Ak kikeskei ng'aliotab keldebesaik konyo koita nenyonei akotui akokes kimitei eng kasarta nebo let. Nginyo eng neb Daniel kemitei kangikas kele eng 1798 ko kale kikikwer laitoriat kuinet nekaming'in nekale kiet kuinonoto, kale kikikwer kun kikuoten kale ak kiaker ole kikikwer kisob ole kikikwer kebar kero ko king'et kokeny paunatoni eng kenyitab 1929 paunatet nepkwine neming'in kero kimitei eng kasaratak netesetai kora kochopchingei paunatoni kwai boisiet nekiyae eng tai nebo koim kristianik ak nematya kikes eng atindiot. Eng oret age kakimwa kele kiketar nebo ng'etundo, kiketar nebo kerit, kiketar nebo cheplanget, kiketar tiondo nekimuisei nekibo tai, kikobek tiondo nekimuisei, kikebwa keitu morik kuinoik 10 kakemeto akot kuinoik 10 kimite kuinet neming'in kakekwer korok kikuoten akosop kora kekwer kokome orines kakiitunate kimite utau marikot ng'alek sie matianet kerabe paunatet kanoto nekameche amwa. Kongoi. Tos mi chi netesei anan kakachi mwalimu nerubei? Karibu mwalimu. Kongoi mising Ramaru. Kainyumnyumwa ing kebeberta nawendi nguno amu ng'alek chekang'alal akobo maunatet nebo kitabutab Daniel konyumnyumi kitabutab Mwang'utiet amu kitabutab Daniel ko nendet nekikilech uny ak ing'ach kale tun betusiek cheolin keyote. Ko eng kitabutab Daniel eng 2:7 nekakesoma ko kaimwa akobo paunatoshek chekisubkei, paunatet neo nebo Babylon akoi paunatet nebo let nebo Rome. Eng Rome komi paunatoshek 10. Somok ko kikiisto kou yekaimwa ale kakisirta eng sirutik chetililen. Ko metoek 10 ko paunik ak kandoik ak laitorinik chetindoi paunatoshek 10. Ko ngotoko kotesetai paunatoshek chu kale kong'et kuinet kai tionyi kai kiba 4 keisto 3. Ne paunatoshek chotok komakomi rani, kimitei paunatoshek chotok emetab murot tai nebo Africa anan North Africa. Paunatoshek chekikure Vandals, Ostrogoths ak Heruli chemakomi akoi rani. Kiesho icheket kosub tetutik chebo paunatetab Roman nekindochin Romaniat nekikure Emperor Constantine. Ko
Kokingoesho kokasit ko eng kwenutab Rome, katikati nebo Rome, komong bounatet nebo kuinet ne mining nekakekas simwoiwech akobo kuinet ne mining. Ko kuinono mining ko kitindoi kuinet agenge. Eng kuinet agenge nekitindoi ko kitindoi kutit ako tindoi konyek, matindoi itik. Ingen ile tionyi nematindoi itik nesobei, inai ile kiptimat makosei ng'alek chekimwoe ako makokas koipchi biik alak. Kuinono agenge ko bounatet agenge. Nebo bounatoni ko bou tisab. Ne bounatoshek tisab chemite akoi rani kokakoistogei somoku ko bounatoshek chekitindoi rani chemi ng'weny cheu Italy, cheu England, emetab Uingereza, cheu France, cheu Germany, cheu Switzerland, cheu Portugal. Ko bounatoshek chekimi nguno ko chebo chumbek. Ko kamng'et bounatet nekaba kuinet mining koib kebeberwek oeng. Kebeberta netai ko koib kebeberta nebo bounatetab kanisa. Kebeberta nebo oeng ko koib bounatetab emet. Kandoindet nekibo Rome nekindochin Constantine ko kiboryo kaniset. Kawaskei kaniset akomach keeshogei eng history nebo ng'weny nebo kaniset. Komwoe history nebo ng'weny nebo kaniset kole kingakosirgei kristianik ichegei kanisa kotemene kanisoshek kokuyogei. Ko kingakotemene kaniset kokuyogei kecheng kele ng'o nemuchi kotuiyo kaniset koek agenge. Kesom emperor nebo Rome kelech ikoikoiwech kandoikab kaniset komakasit ng'oliot akomeng'is eng kalyet ak kwamda kalyet. Koyan Constantine konyo kanisa. Ko kingakonyo kanisa koburuch bororiet nekitindoi ko kandoinatet akoburuch ak chebo kanisa. Ing inendet komabo tamirmiriet amu meindochin ng'alekab bukuit ak leu sirutik. Len kityo lene bukuit, lene sirutik chekikisir. Ako meche kokasune sang, mameche kokas inendet amu boisie shiarit inendet ne kimnatet. Ko kanye kebe kitabut bounatet nekibo Rome ko kakondochi Constantine kaniset. Ketoror kimnatet nebo kaniset kenam bishop nekibo Rome kondochi kaniset. Ko ile kweryei ko bounatet nebo emperor. Lakini kandoindet nebo kanisa ko nekaibo boroindo nebo kaniset akoib boroindo nebo oretab tamirmiriet. Kelech ane amu andochini kanisa eng kimasi, andochini bounatet eng kimasi, indochi kanisa eng kebeberta. Koi atindononotok amu imwoiwech history komie nebo kaniset leking'ete. Ko kanyekebe kitabutab Ng'ang'utyet 12 kong'ololwech akobo kwondo. Ne kwondo ko kelach asista. Kwonyi kotindoi narioshek 12 chekelach ku kitambaet nemi metinyi. Ing kelyekab chepyosani chekatyeche cheu kweinik kotyeche arawet. Ko ngemwa kele kilach chepyosani asista, ko asista eng kitabutab sirutik chetililen ko lapkeiyet ak imandab Jehova. Arawet ko arorutiet neos amu arawet komatindoi lilindonyi, tiegei lilindo nebo asista. Ko ngomi asista kolile arawet ak kecheik alak. Ko ngoit saishek chebo kemboi kolil arawet, lakini ing bet komi asista komalildoi arawet. Arawani ko kanyo koborwech leu sirutikab Jehova kele eng arorutiet neos ko kiurwet nebo lapkeiyet nemito arorutiet nelel. Kecheik 12 ko alamalaik 12 chebo Jeiso ak lagokab Israel 12 chebo Jacob. Cheiboru atindiotab Jehova leking'ete kanisenyi ak kimnatetab logoiwek chemyach.
Ko ngimi taman ak aeng kitabutab ng'ang'utiet kaitab 15 kowalak kokeny ng'olyondoni. Kang'et kwonyi konyigis, meche kosigis. Ko kingomeche kosigis chepyosani, kakoit sait nemeche kosigis, mi maternity. Ornotok meche kosich lakwet ne werit. Ko kakosich lakwet chepyosani, nek chepyoset eng sirutik che tililen ko kaniset. Konyo maswetit nebo keny oindet nekikotyem eng oret age tugul eng yun koisto imanda nebo Jehova. Aka komwa sirutik ngap soman 12 koitab 15 ak 16. Kala king'unda erenet beek eng kutinyi chete chebo oinet kosubee kabokoriot kole sikobit koib beek inendet. Kale kang'et nguno kakesich lakwet kong'ung maswetit nooindet beek chechang eng kutinyi. Ko ngomwa eng maunotet kele keng'ung eng kutit ko kabor kole kaboisie kimnotenyi ako beek eng yu kaimwoiwech arap komie kele beek chekimong'une kou kitabutab ng'ang'utiet 17 koitab 15 beek ko biik. Ko nginyo kong'ung maswetit kai beek ko kebor kele keyokto biik, keyokto baunotet konyalil kaniset akobirto kanisetab Jehova. Ko ngangomang'une kutinyi keweke kutit kai nekobo kuinet kai. Amu ituitos keis, amu kuinoni kai kong'ololi ng'alek chechang chebo chubisiet kochube Jehova. Ak icheket cheiyoni. Kong'et kutitab maswetit kai kora nekanyo konam baunotet nebo kanisa nyuni nekatikoikoe kaniset kotuyokei ak baunotet nebo maswetit konyalil akwet nebo Jehova. Akaboisie kutit kai nekobo chubisiet koboisie kutit kai korong beek chebo oinet nebo biik sikobit konyalile kaniset. Isubi beechu kabokoriot kai ngimi 16 kobit age kutit age ale kitoret ng'unyut kakong'et kakochang'a biik chekanyo konyalil kaniset, kakobirtogei kimnotetab Rome konyalil kaniset, kakonyalil kaniset eng oret age tugul eng yun nebo kabokoriot komelen kitekebar. Kit nekiyai ko kitoret Jehova kolabat surkwen. Ko kingolabat surkwen kwonyi kai ak lakwenyi ko kitoret ing'onyut kabokoriot ak kiyat ing'onyut kutinyi ak kolugui oinet nekikang'utune maswetit eng kutinyi. Ile kang'alal sirutikab Jehova inai ile kaboisie maswetit kutit korong beek chebo nyanjet kong'em chepyoset matestai ak lakwenyi sikobit kobar inendet akobar lakwet. Baunotet nekinye konyalil kaniset ak kinye kebar biik chechang amu kayanet nebo logoiwek eng betusiek chekure imminent dark ages. Ko kakong'et baunotet nebo kanisa akotuiyogei ak baunotetab emet kenyalil kaniset kekure state and church kotuiyogei. Ko kingakotuiyogei kaniset ak bororiet nebo ng'ony konyalil kaniset koyat Jehova oret koyotyi emet akoyat ing'onyut kutinyi kokeny sinai ile Jehova kobo iman. Kaboisie Setani akyai kutinyi konyalile biikchik. Eng kebeberi koboisie Jehova ing'onyut ak kutitab ing'ony neiboru kole kiyat Jehova emet nekimokomenye chi, emet nebo Amerika. Komwei biik eng emetab Europe nekinyolildos koyat Jehova emet nebo Amerika nekimokomenye chi nekikure New Land. Kong'et emet ak kutitab emetab Amerika kobwa biik chekimong'une nyalilda eng emetab Europe koba Amerika. Emet nesurkwen. Yatetab kutit ko keker beek chebo bitonin.
sikobit molong bitoni nyokomeng'is biikab Jehova eng emet kole mi Jehova kosorune biikchik. Koboisie Jehova kutitab emet nebo Amerika sikobit kotorete sobetab emoni. Tanyokoit emoni kokeny ko ngiwe 13 koitab 11 kowalak kokeny ng'onyuni. Matoko ng'onyut kokeny nekanyo korib biik chukai. Eng 11 komwa ng'alek cheu chu. Eng 13-11 kong'et akyoket tiondo age nekimong'une emet kotinye kuinoik 2 kou arwet ako ng'ololi kou maswetit. Kale kyoket tiondo age nekamong'une emet kai nekanyokomwechin biikab Jehova kong'ete emet ingel kutit nekabo emet ko katoret chepyoset kabo koriot kosorune biik chukai. Ko ngotokosistos bichu kokakelen oye kakibuny kitikin kakisishe eng nyalilda nekokabit kong'et emoni kora komong tiondo age nemakergei ak tiong'ik chukai. Ako atindoi tionyi kokergei ak arwet. Arwet ko tala. Arwet komotindoi ng'al. Arwetab kechir kimuchi ikwerie ile kemach kwerie lakwet neming'in kokwerie chitugul. Kong'et arwani kokeny kotindoi kuinoik 2. Kuinet nebo koboru kole matindoi kuinoik cheu chukai. Bounatenyi ko bounatet nebo kalyet, bounatet nebo kaikai. So kuinoik cho 2 komatokoek bounatet nerumei, bounatet neikoikoi nebo katyaget. Katyaget nebo kanisa nekilen freedom of religion, freedom of worship. Imuchi isaa kit nekemach isaa. Koyan emoni. Emoni ko political koribei biikchik. Nemo ng'oliot age tugul netindoi bichu komeng'ishe eng oret nekararan. Kotebi arwani eng emoni. Ole anyun king'e maswetit. Kale kong'alal arwet kai kokeny kou maswetit. Naile maswetini koidet. Kong'et arwani nyokong'alal kokeny kutitab nekinye arwa eng kuinet kinye nekitindoi kutit agenge. Nekitindoi kuinet agenge. Matindoi itik kitimat kimakase. Kong'et arwani anyun nyokong'alal kou inendet. Neiboru kele bounatet nekim netun kotuitos ing'ony akobo ing'ony eng oretab serikali nebo siasa ak oretab kanisa komong'une emoni sikoyopchi kimnotenyi tiondo netindoi kuinet agenge ak kutit netindoi chubishet kochub Jehova ak biikchik. Konga emetab Amerika kou eng maunatet nebo 13 koboisie kalyet, koboisie katyaknatet kole biik kiyoni kerib ng'alekab Mungu. Kiyoni kekochi chitugul katyaknatet nebo sirutik chetililen. Ipkoek kityongoni ameche akas mwoe ne boyondonin, mwoe ne bounotonin nin kim nebo kanisa koyapta sharit kokochi bounatet nebo Rome. Kongakokochi bounatet kokochi bishop nebo Rome, kandoin nebo Rome koek inendet neindochin kanisa amu makomi kalyet eng emet. Ko amu tindoi kimnotet emoni kirib. Ko ng'onyuni kotindoi kebeberwek 2. Emoni lekinye kemwechin ko kikale Jehova tumemutso kemuny biikchik. Biik ko ainet kai. Emet ko emet nekiyat Jehova kesorune biikchik ak lesoptoi biikchik. Kakimwa eng notok akityem keyat orani sikobit ikuye ile ano lekemi. Nguno kemite bounotonitoni nebo emet nemeche sikoyapta kimnatoshekchik eng katuiyetab ng'ony nakakituiye kanisosiek ak kimnotet neo nekakotumtum ng'ony. Kokikere ngot kito nekaa eng emetab Amerika ketoche kele meche kecheng tariffs eng emotinwek. Kobotosto emotinwek kong'et emotinwek kole tuguk chobwone emoni omeche sikoal kiy neng'ete emoni ko chepkondet nekitesei. Ko eng emoni kotumtum ng'ony silingit inegei economy.
kotam ne tuguk alak che tukubwoni. Tos mi chi ne tese ng'olyo? Kongoi, Pastor, karibu. Kongoi. Kongoi ing kanetik tugul cheteche kakondounenech. Kaweka tugul nesisini nyokonam nin kotesetai kisimenik kolekwan kong'ete kometochi nini asikobit kelany. King'olole kebeberta nebo ng'ong'utiet 10 kong'ete betut agenge akoi 11. Ako kotomo kebe yotok amoche aname yekometochi kandoik kanetik chetai kong'ete eng Daniel 2, Daniel 7 akoi nguno yekimi. Kokaking'alale kele eng kitabutab ng'ong'utiet 12 kokale kyaker kabarunet nekibun kipsengwet kwondo nekilochi asista akomitei arawet keltebesaikab kelyekchi ako kichio. Ak yeking'etebe kot konyo masuetit ing kelengot kotal lakwet keng'us lakwet akoi ngeretab laitornatet nebo kipsengwet. Keliochi kwonyi ing koitetab lo kole akimweito kwonyotok kwo akoi surkwen ole kitinge komasta nekiakochopchi Jehova asikobit kebai ing olotok eng betusiek olobo 1286. Kochu kemwoe ile kakikur kaniset kobarasta tuget nebo malaikayat netai ak nebo oeng. Kongelen kochorchigei malaikayat nebo somok konyo masuetit kochorgei ako kosach chepyosoni eng boroindo nebo nyalulnatenyi. Ako kikimweito kenyisiek 1286. Kochut kebenet kaniset ipkeuny. Ngipkekere komong'u eng komosin kokakobata kenyisiek chotok. Kongyeibata kenyisiek 1286 kekur. Amache iker ile kwonyi nebo ng'ong'utiet 12 kokilochi asista akomitei arawet keltebesaikab kelyekchi. Lene ng'ong'utiet 10 koitet agenge kale kyaker malaikayat age nekikim kochorugei eng kipsengwet kolochi boldet. Kailochi nin akine asista akomi arawet keltebesaikab kelyekchi. Kokilochi ni boldet ako kimi chepng'asiriet metinyi ako kitononi kiu togenyi asista ako kelyekchi tolochi kamat. Weri kaking'usei kwa kipsengwet koni kachorgei. Malaikayat nekim ngebilen iker ko malaikayat nesire malaikaisiek chichi. Amu kale ne? Kale kiu togenyi asista ako kilaldos kelyek kou tolochi kamat akolochi boldet akomi metinyi chepng'asiriet. Ako kitinye ng'eunyi nemining bukuit nemamanat, bukuit nemining neyatat. Akonde keldonyi nebo tai nyanjet akonde keldonyi nebo katam emet. Akotwek eng kutit neo kou ye morori ng'etundo. Ako kingotyok kotulyo tulosiek 7 cheu ngap kolyel kole akikas kotul kole tululululu. Konam nebo oeng talululu. Konam nebo somok, konam nebo 4 akoi nebo 7. Kolong ng'alen naebit komwoe ng'alek chenyikisen. Ngibolen asir atoi asir netai nebo oeng nebo somok ak nebo 7 kelecho acham asir. Kono kakimwoe kelen kabile uye kale kotane nekitosire inye. Tatyo konamchi eunyi nebo barak. Konamchi eunyi nebo tai kotokyi kipsengwet. Malaikayandanatak kyaker kotononi nyanjet ak emet akoyosyo eng inendet nesobe koikeny ak koikeny nekitoe koai kipsengwet ak chemi olot ak ing'uny ak chemi olotok ak nyanjet ak chemi orit. Kole ne? Kole makomi kakaetabkei. Kait komong kaniset nekakikur nekikawo surkwen kowek amu kakeba ipkokimit. Koitetab 7
Ageng betusiek ab malaikaisiat batelekisiet be malaikaiyat nebo tisap yetun moche kokotiriaket kokeske anyun ng'otikab Jehova kou logoiwek chemiachen chekikimwochi otwokikyik chemautik. Amu kakikur kokeny kanisani asikobit nyokomwaita amu kakobit surkwenet nebo imenindo nebo kenyisiek 1260 kosista chepyosani kokamwei. Kobet baornatet ako kakiwek baornatanatak kele nyok komaoten kokeny konakakimwa kele prophesy again maoten kokeny. Ake kutit kale kutit nekikakas amu nyun komi kutit nekilechi mesir ko kale kutit natak kikatwek kowek kolecho ne kutit natak koitetab 8 kolecho ui akibinam bukuit nemining neyatat kale ui silechi chichoto kokonin koitetab 8 kalawe anyun koitetab 9 kole mi malaikayandanatak akalenji kokona bukuit noto mining akolenjo namakiyam ikochin kongwanit moeng'ung ak kwanyiny eng kuting'ung kou kumnyat. Kalanam anyun bukuit noto mining eng eutab malaikayandanatak akaam ako kianyinyit eng kutinyu kou kumnyat ak kingoam kongwanit moenyu tatyo komwowo kolecho maoten kokeny ako biik chechang ak bororiosiek ak kutuswek ak laitorinik kakinetigei akobo laitorinik. Kangyo kobit surkwenet nekimenit emet kenyisiek 1260 kekur kanisani kele kakoek sait makomi kakaetabkei. Boisiet nekwakiika nekiakenamda ko kakichich nguno eng usonoichu asikobit kokeskei ung'otikab Jehova sikemwaita tuget nebo malaikayat nebo somok asikobit kiwong boisiet neng'etunot kele ng'et ak itonon asikobit imwaite kokeny maunatoni. Kounoto ko kait boroindo nekakikur ak yekingobit kekilkilye logoiwek chemiachen koistogei imenindo nekibo kwenunotok bo betusiek chekibo imenindo nebo kemboi kwen. Kokas biik logoiwek chemiachen nebo nyonunetab Jeiso nemwoe kolen kaiwei Jehova koi toronatet amu kakoi saitab kirwokenyi. Amanoto kityongon kan ye kakoit yotok kemwochi kole kakolul kora kakolul Babylon. Ko ye kakochobok biik kokas biik akobo nyonunetab Jeiso kele yeikeskei kenyisiek 2300 kitilil ole tilil kowek ipkosoman bukuit nengiker bukuit nito kakoyatak amu ki bukuit nebo Daniel 12 koitet 4 ko kikale ng'och kong'emi unyekeyat kong'yakeyat kele soman kokuyo maonatetab Daniel 8 nemwoe akobo betusiek 2300 kong'yeket maonatonotok kokeshi kenyitab 1844 kelechi mi kiy neaakse eng kipsengwet kong'etyo biik eng ng'ony komugul akobitu sonoik chebo ibetab logoiwek chemiachen cheking'etyo biik kosoman logoiwek kong'etyo biik tugul kochobok lakini kimanai kole ne naaksei. Kwanyinyit logoiwek chemiachen chekianyinyit eng mugulelwekwak akochobok biik amu king'et kwamda lagok kwamda biik cheech kwamda ola tugul eng Europe komugul ak America. Lakini kingesirto tarikinoto koek arogenet ak kaimutiet nebo kwong'ut nekipkong'wanit eng moet kokosirto tarikisiek chekibwoti kole nyone Jeiso. Koking'akobata betusiek chebo rirek kowek kosoman sirutik kokeny kelech mat komein mugulel tonon kokeny ak iamwaite kokeny amu maikuiye kit nekiyaak kimokonyonunetab Jeiso ng'ony oli ako kiwendi kotou boisiet ne inegei eng kaptisisiet nebo orit nebo boisietab kirwoket ak kasiaket. Konoto amune kakilechi maoten kokeny eng nwakindo amu sait nekakwo
kole malaikayat nebo Daniel malaikayat nebo ng'ong'utiet 14 ak ng'ong'utiet 18 kokait komwaita logoiwechu myachen chebo chokchinet amu katonone malaikayandani keldo nenyi nyanjet akotonone nin emet neyamat neiboru kole logoiwek chekimwoitoi koek baornatet ak chekoit kokesunet. Boroindo nebo ibetab logoiwechu myachen kemwochin kaniset ak kemwochin ng'ony amu kakiker kele emet neyamat kokitononi koboru chekilumdotin eng baunatetab Jehova ak nyanjet ko bororiosiek chekiwosegei. Kokaek logoiwek chemyachen chekiamwochin ichek tugul chemenye ng'ony chemi kaniset ak chemi sang asikobit kekur biikab Jehova chemi Babylon komong tatya nyokotuiyo ak biikab Jehova akonai kole kakotoigei koit boroindo nekitoune kirwoket kotab Jehova tatya kwo boisionotok kokaketar eng kaniset kwo ko bororiosiek tugul chebo ng'ony. Ko tebutiet nekitebegei kele yekikere kasuldaetab tuguchu tugul ak yekikere kimnatosiekab ng'ony kokitumtum ng'uno kongotu laitoriatab emoni amu katoi kochawisit kutit nekong'ololi kou arwet tab kowalak taikase kakotoi komoror kenai kele bas kikoek tiondo kakowalak arwet koek maswetit ko yetoi kobotan ng'ony ko kale ngonai inendet nesomani amu kale yeker inendet nekiwechei nekimwa maotia Daniel kotonon letilil konai inendet nelion nesomani. Tebutiet nekakimoche ketebegei kele tos kibote chechobegei amu kakeker maonatetab Daniel 2 kokisulda, Daniel 7 kokisulda, mami akot agenge nekiwo ter. Ko une maonatosiek alake cheuchu nguno ngot ko kakeker kisulda chun tugul ko yekimi nguno ko kale nekit kokut malaikayat nebo 7 eriaget kounotok kakile mauten kokeny ko ngeibata kekas kele kale malaikayat makomi kakaetab kei nekit kekas kolen kipsengwet kakokeskei. Amache ale eng wikit nerubei nyekekere kakuyetab kakochinoik chebo kaptesisio ne neiborwech ng'olyondonitok eng morondutab maonatet ak boisiet neoe Jeiso eng kaptesisiet nebo kipsengwet ak yeikeskei kekas tuget komwa kolen kakoyaak kakokeskei. Tos ne chobet nekechobegei ko kikotab Jehova ne boisiet nekeyoe yekichobe ng'ony eng bororiosiek chekimutech eng biikchok bo koko eng kanisosiek alak chekimutech. Tos kimwoitoi imanda konekit keker kurgetab rirenet anan kikitach logoiwechu tatya ketebe. Mami kit nebo kelchin kosir yeku agenge eng chebo kanisani ng'etunenik amami kit neochonyo neya kosir yeku agenge eng kanisetab ng'etunenik netun kisese komanda amu tun kait kakesunet ko ngounyegei chun komi kubenonik kokirong birutiet netai nebo oeng ilen moche sikorub no moche sikorub no kele kaneni Kinar korup no kinoe ano ng'alechu ngoto kingen kolya memwowech ako ngoto kingen kolya imi yu memi olin kong'wonitu kabisa amu ingen is ile moche sikorub no kaikai nine u tany nemengen kole moche sikorok ne lakini inye neingen nekiingen akile norie kiangen kiamdoi akine lakini kiton akwerte kale ngotoretech Jehova amu somen yonito. Tos mi chi netese ng'olyo anan ko tebut kotomo ketar? Bas ko ngotomo kesome kele sikilgilye lesonini tatya otuyegei ak chamanik alak yekinetigei eng sabato nekibendi lesonini kakinetkei kounotok ketyi akiketchini tatya iyopchi alak akijil twolyondono sikobit koitun ng'olyo yekakoit leson nelel. Ngondoiwech Jehova ongesa kamuktoindenyo kongoi amu kakokasak ng'olyondeng'ung. Kakeker maunatet kosuldoi. Kakesoman bukuit neyatat nemining neng'wonitu eng moet ak kwanyiny eng kutit.
Kingoit betusiek chekibo imenindo ko kinyolilso biikuk ako kiitonon irete icheket kolanda ainet bitonin. Makoityi ng'ony ng'wonindo nebo betusiek cheng'ering'en chebo usisiet. Ako yekiker ainet bitonin kekere Jeiso nyokomuti chechik chetililen ngetononse koboto ichek chetun kakelewen akenyoru ng'okset. Yekitononi kikesui boisiet akekutiri age nebo let nekure biikab Jehova komong eng Babylon. Ngetononso akot akichek koboto chekikomong makiwekchigei imenindo nebo kang'undaet ako ngetononse sikobit kenyor ropta nebo let akemwaita tuget nebo let yekichobegei eng mugulelwekyok, eng atebosiekyok ak eng meng'atosiekyok amu nito somen yo eng Jeiso ne kotiokinenyo. Amen. Kongoi.